vređanja, podmetanja, pretnje na društvenim mrežama, targetovanja, to su neke od stvari sa kojima živimo godinama već. Politički pritisci koje stalno trpimo od strane lokalnih vlasti. Ne može jedna osoba da bude i office menadžer, i administrativni sekretar, i projekt menadžer, i urednik, i novinar. Nema stručnih i kvalitetnih ljudi, nema obrazovanih kadrova, nisu motivisani, čak naprotiv odlaze iz medijskih kuća u neke druge poslove i branše. Mnogo bi nam značilo ako bi uspeli da povećavamo malo broj saradnika u redakciji. Čini mi se da smo pod ogromnim pritiskom i pod presijom nekom, znači nemamo pravo na grešku.